دری کارانی کارگچی ربالکار ممتاز زہرا بلوچ گشتگ کے در قانون در ملکیہ وطی ملکہ واتر مثبت اثرات گندگ با ممتاز زہرا بلوچ اقوام متحدہ ادارہ برائے مہاجرین جاراں کی سرا تبصرہ کنانہ گشتگ کے ای قانون اطلاق در قانونی وڑا جمنندی درست مردمانی سرا بیت ربالکار ردا فیصلہ پاکستان خود مختاری امیان استمانی قانون پشتریہ کتگ پاکستان جمنند سرجمی رجسٹر در ملکی ای داہرہ کارا چڑھنند حکومت پاکستان ای نگیگی جارو حال آماد چی مردمان سیکیورٹی دے کے واسطہ پر اسمید پاکستان 40 سالہ دا افغان مہاجرین مہمان نوازی کتگ آیا ای ہم گشتہ کے میان استمانی برادری مہاجرین جارو حال تحفظ دے گے او آہانی جیڑہا گشگی وار کنگے واسطہ یکجا کوشش بکند پاکستان ای درگتا وطی میان استمانی شراکت دارانی اوار کارا برجہ داری زانگ بیت کے UNHCR ربالکار پاکستان چ در ملک مزنی کچی ملک بدر منصوبہ سرا اراد گپتگ UNHCR ربالکار روہینہ شمشاد دانیہ گشتگ کہ پاکستان منصوبہ معطل کنگ لوٹی پرچیا کے اشیے ڈیڈ لائن گوزگپت پاکستان امک پشکپتگی دالک کا چگیش در قانونی وڑے افغان مہاجرین الاف یکشل قانون کاروائی کند زانگ بیت کے سرکار در قانونی در ملکی پاکستان یل دے گے واسطہ 31 اکتوبر ڈیڈ لائن داتک جبکہ تنی گتا 2928 در قانونی افغان مہاجرین واتر افغانستان شتگند۔ وش نیوز اسلام آباد۔